lahir dan batin di saya Bobos Lombok Channel. Hari ini kita live di Makam Pegondang. Makam Pegondang atau di pemakaman Tuan Guru Haji Ali Akbar. Tuan Guru Haji Ali Akbar pengangkut atau Tuan Guru Ketapang. Lokasi untuk saat ini ada di Makam Pegondang. Nah, kita lihat bagaimana kondisi saat ini di Makam Pegondang. Yuk kita lihat bagaimana situasi di dalam pemakaman, guys. Nah, ini tampaknya di luar, di tempat kan. Nah, ini lokasinya di Makam Pegondang, Sakre. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Jajan orang gigi. Nah, di sini kita disiapkan beruga. Beruga. Apa bahasa kantor beruga? Bebalik. Ayo, yang belum lihat di mana kita ini, lokasinya di mana? Ayo coba tebak. Selamat datang di. Tidak tahu. Es krim. Es krim. Kita udah agak siang nyampe di sini, jadi suasananya agak sepi. Kalau Suryan di Kejabareh, detaoan. Kalau udah agak kesurian, ya agak padat. Nah, ini kelihatan di dalam pemakamannya ini. Bagus dia. Sini namanya Makam Pegondang. Tempatnya dimakamkan para tuan guru yang ada di Sakre. Di sini kita bisa lihat siapa yang dimakamkan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat siapa yang dimakamkan di sini. Ini ada fotonya langsung di sini. Ngentut guru Nah, di sini pemakamannya Tuan Guru Haji Ali Akbar atau Tuan Guru Pengangkut. Ini dia makamnya. Nah, yang di sebelahnya di sini ada Guru Ibrahim atau bapaknya Tuan Guru Pengangkut ya di sini. Di sini kita bisa lihat ada fotonya juga di sini.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر ونسي الرحمن بالغيب Minal aidin wal faizin Yayan Oi. Oke, hadir. Yang sedang berada di Malaysia sana. Nah, yang di sebelah sini ada anaknya dari Tuan Guru Haji Ali Akbar yang namanya Tuan Guru Yusuf Mustafa Ali. Nah, ini dia anaknya dari Tuan Guru pengangkut. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nuriyati. Sama-sama 00, kita 081. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un a'takhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yughni inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un yadkhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إنا نرسل صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض تسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سبيل لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية Oke guys, mungkin live kita untuk saat ini sampai di sini dulu karena sambil kita mau berseraup cuci muka. Kita mau ziarahan dulu. Mungkin sampai di sini dulu live kita untuk hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.